sam roog a barke a nuun ci em sañ-sañ fu refna na asamaan fo na adna ndet yo mbi'i xeet ke fop daal be mbatise yo den no gon le na faap fe fo o ɓeenge fo yiif te dule to njangin a den dangay ke hebluma fop mexey fa nuun bes fu refna bo ma adna a dayka amen dara refate na mboyala o dalole no yaaloxe yeesu ɓek ena ñaalta dik cin yere ngena a xontooxa ka ñoowa a buga rok no ñoowof yeesu laya ye mi refu a xontax fo o ñoow oxu gimnana mi a ñoow a xonanga sax ya yeesu xontoox na fandiiki a faamnuwa xa kiid cuni ɗik oxe ñoowa ten moƴu magin a moƴo jeg katil na adna fe wiin maak we no camane ka yaaga a mbeeñooxa so a mooc nen maad we maɗag we duleer we yaal xa andaxe fo lakas we ndaa yeesu xe ñoowa bo ndiik o lengo jege o nan kam adna fe fop o rimelum soom nandu biibal fe laya ye o toogo ande koor o ne e mari rimun o ñoowum soom nandu a lalta ye ten xupu o kiin a ñoowa o ñoowo tedu o jege bakaad a fiya comlaan ka o kiin a waageerna o fi yeg nitum soom nandu ka ciyawe njaɓuna ne no mumucil fo o yaal o mbek fa basan fo o ñoowo xas mu falayuma nan giloreena a ɓisiida o ñoow fa yaakaar fo xalaat fa ngas no wiin we fa ngonum na croix soom nandu a jega xa kiid cuni ɗik roog fe sakna fop a luliida o ɓeem yeesu a xooyel krista fe ndax ta ref sadax yaam pakaad ke no wiin we a xona yaam wo itam a kontaxum njomlaan maako ñaalta dik ciñ fangonum ke moƴna doy waar no cosaan fe xewu yeesu ma fa fangon fe a xontooxa o rimelum o ñoowum fangonum fa a kontaxum laltuye yeesu refu o xeta lay woogna o ɓeenge roog o mumucil adna fop a buga o rok no ñoowof a waasanong pakaadof so a ciyong katil fene na wetana o ñoow o dew sik o gom yeesu laya ye ngar yo me mi nuun we ngijna to meɗel to xam ciya nuun a ñootna mi ref ɗatale ndigil ne fo o ñoowole o leng waage fadme faap fe to ref teena mi biibal fe laya ye fop a mbakaada bo a ñak o ndamonge roog a laya itame ndigil bakaad ref fangon ndaa ciit mbadu ne roog ref o ñoow o fag keerole na yeesu krista o yaal in na fangonum yeesu a gadwa a qawale no bakaadof a jaganwa ndax ta rok no ñoowof mexey no don maaxole kong-kong na oxu nan na o ñuxures saawet begax ne xam rok meten ndax o ando mbekum fa a baasanum da o ñoowo fag kerole jaɓi a yeesu nen sadax fe roog yaam pakaadof so xurin ta rok no ñoowof na pexey o ngimonge o jaɓanga kene no xeeñof waaga o xeɗa roog kam o ngimonge to xan yeesu rok no ñoowof
keke a qeɗala wageno a qatoxo nan gilooxi kañ o yaaloxe yeesu soxla a xong jokanjal ne xonoona yam pakades wetana xong begax ne no ñoowes so jaɓong ne no yaales fo o mumu ciles ɗoxi o ñoowes fi'inami ke felonga amen bo a qeɗale ne refna o bug no xeeñof waagando o fi ndiiki me refoona bo laya fato jeepeta o ɗelem o yaaloxe yeesu soxla a xong jokanjal yam xona yam pakades wetana xong begax ne no ñoowes so jaɓong ne no yaales fo o mumu ciles ɗoxi o ñoowes fi'inami ku felonga amen na waxtu fene xurona o yaaloxe yeesu ndax ta rok kam o ñoowof fata woronge a rokat teen no ndigil yaam a reg taye xana fi'in fata worong itame pakado fa mbasane o refa to ndeɓandong roog so jeg o ñoow o fag keer o buganga jeg o ñoowo mayu o deyu sik ole yeesu regitna layi fo ten ñaal nu refna fo a qeɗ waaɗi ke ta bugna no ñoowof ya o janga biibal fe so reta mene we mbexuna to ande fan fato wetan wa kili a tegit a teyu wara ke ten xaj kirong to fot kirong muk dal be'es an yo ye maxey fa nuun bes fu refna bo ma adna dayka